لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 Enes radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam najviše učio dovu. Rabbena atina fid dunja hasanatan wa fil ahireti hasanatan wa kina azaben nar. Gospodaru moj, podari nam dobro na ovom svijetu i dobro na budućem svijetu i sačuvaj nas džehennemske kazne. Hadis bilježe الصلاة والسلام عليك يا